Nongeye kubahereza ikaze bakunzi ba channel yacu Bwiza TV. Nizere ko mukomeje kunogerwa na gahunda zacu. Bwiza TV ikomeje kubagezaho. Mu gihe rero habura umwaka umwe ngo mu Burundi habe amatora y'umukuru w'igihugu, kuri ubu rero abatari bake bakomeje gutunga agatoki rero Denise Nkurunziza. Uyu rero akaba ari umufasha wa Pierre Nkurunziza, perezida w'igihugu cy'u Burundi, kuzasimbura rero umugabo we Pierre Nkurunziza kuri uyu umwanya. Mu mpera z'umwaka ushize rero nibwo perezida Nkurunziza yatangaje ko ataziyamamariza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe rero mu mwaka wa 2020. Ibinyamakuru bitandukanye mu gukora intonde z'abayobozi bashobora kuzavamo umwe usimbura Nkurunziza n'umugore we yagiye ashyirwamo. Umunyamakuru Niyibizi Serge wahoze akorera radio itavuga rumwe na leta y'u Burundi yatangaje amakuru ayacishije rero ku rukuta rwe rwa Twitter avuga ko rero Denise Nkurunziza aziyamamaza maze ivugisha abatari bake ku mbuga nkoranyambaga, bamwe banamubaza aho yaba yabikuye. Mu magambo ye rero yagize ati harateganywa kandidatire y'umufasha wa perezida Denise Nkurunziza kugira ngo asimbure ku mwanya wa perezida Pierre Nkurunziza. Byateje urujijo mu ishyaka riri ku butegetsi. Hagati aho na agatorwa utavuga rumwe na leta iriho yatangaje ko aziyamamaza mu mwaka wa 2020 mu matora y'umukuru w'igihugu. Ikinyamakuru UBM News gitangaza ko nubwo Niyibizi avuga ko ari Denise Nkurunziza uzasimbura umugabo we, ko hari n'andi makuru anugwanugwa ko nyuma y'ubutegetsi bwazafata umuhungu we. Iki kinyamakuru gikomeza gitangaza ko iyi kandidatire ya Denise yakuruye umwuka mubi mu ishyaka CNDD-FDD, mu gihe rero bose batarahuriza ku muntu ushobora gusimbura Nkurunziza. Nyuma yaho rero avugiye ko ataziyamamaza. Uretse Denise ngo umunyamabanga rero mukuru w'iri shyaka Evariste Ndayishimiye nawe ngo ahabwa amahirwe yo kuba rero yatangwaho umukandida, ariko ngo nawe benshi bakaba rero batamuhurizaho. Mu nkuru yasohotse kuri iki kinyamakuru muri Kanama umwaka ushize, cyagaragaje urutonde rw'abakomeye muri CNDD-FDD bikekwa ko hashobora kuzavamo umwe uzasimbura Nkurunziza. Kuri uru rutonde na Denise arimo. Perezida Nkurunziza yagiye rero ku butegetsi mu mwaka wa 2005. Mu mwaka wa 2015 ubwo yiyamamazaga kuri manda ya gatatu nibwo mu gihugu havutse imvururu, bamwe bavuga ko ihabanye n'ibiteganywa n'itegeko nshinga. Muri uwo mwaka nibwo rero bamwe bahisemo kwitandukanya n'iri shyaka, batangira rero kurwanya leta byeruye. Imyigaragambyo hirya no hino mu gihugu ivuza ubuhuha, bamwe rero baricwa, ibihumbi by'abaturage birahunga. Ndabashimiye, iyo niyo nkuru iri kugenda ivuga muri kino gihugu cy'u Burundi. Twagira ngo rero dukomeze kubageza amakuru yo mu karere. Nizere ko mukomeza kunogerwa na gahunda zacu Bwiza TV ikomeze kubagezaho. Mukomeze kugwa neza cyane. Bye bye.